To špekujemo šarana, to povrće, šargarepa, luk, beli luk, mirođija. Ovde je kraj ribljeg života i početak našeg uživanja ili zdrave ishrane ako želimo da to lepše zvuči. U ovoj priči vodimo vas na početak celog procesa. Ovde je početak ribljeg života, u ribljem mrestilištu. Riblji život u veštačkim uslovima, odnosno laboratorijskim, počinje ovde u mrestilištu ribnjaka Sutjeska. Iz zrelih matičnih ženki šarana uzima se ikra, a iz mužjaka mleč. Jedna kvalitetna matica može da se koristi i više godina. U jednoj turi može da da količinu od 200 pa do 1700 grama ikre. Prethodno odabiramo matice za oplodnju. Znači, genetika je bitna, bitan je oblik, da budu oble, da budu što kvalitetnije, ne ide svaka. Dva ljubavna soka sjedinjuju se dalje na ovaj način. Suština laboratorijskog mresta je u tome da ono što se u prirodi dešava jedan duži vremenski period, ovde završite praktično za jedan dan. Znači, vi, davajući rastvor hipofize, koja je suština samog mresta, omogućavate maticama, odnosno mužijacima i ženkama, da izbace polne produkte, ikru ženke, a mleč mužijaci u jednom kratkom vremenskom roku, tako da dobijate veliku količinu oplođene ikre sa kojom možete da radite. U sledećem koraku mešaju se polni produkti uz stalno dodavanje rastvora. Oplođena ikra još se ispira taninskim rastvorom radi uklanjanja prirodne lepljivosti, a potom sve odlazi u cuger boce, gde ikra ima uslove približne prirodnim. Sam taj ciklus traje 10-ak dana, znači od momenta kada unesemo matice u mrestilište do momenta kada dobijemo larvu, odnosno ličinku kao krajnji proizvod, treba 10-ak dana. To je praktično laboratorijski, zato se i zove laboratorijski mrest, iako je naziv veštački mrest nešto što se mnogo češće koristi u terminologiji, ali ovo zaista jesu laboratorijski uslovi, jer postoje procedure koje morate da poštujete i ukoliko se držite propisanih procedura i pratite pravila koja postoje, uspeh ne sme da izostane i ne može da izostane. U sledećem koraku oplođena ikra prebacuje se u ležnice. Maksimalni kapacitet ovog mrestilišta što se tiče šaranskih larvi koje nastaju kao proizvod, odnosno produkt laboratorijskog mresta je 50 miliona u jednom turnusu. Znači u jednom ciklusu, da bi vam bilo jasnije koja je to količina u pitanju, znači 2 turnusa bi bila dovoljna da se snabde, odnosno da se zadovolji potražnje za šaranskom larvom na teritoriji čitave Republike Srbije. Ima ih više drobaca. Nema, samo časom kad uzmem. Da, moguće. Larve se nakon 5 dana pakuju u kese i transportuju na ribnjak. U principu smo zadovoljni, dosta dobro je, su ženke dale ikru i možda jedan od najboljih mrestova do sada, bilo je preko 60 kg ikre i to je baš onako jedan impozantan podatak. Što se tiče oplodnje i izvaljivanja, mogu takođe da kažem da je na jako zadovoljavajućem nivou, tako da sad nam preostaje puštanje u već pripremljene objekte za to i da čekamo da vidimo kroz nekih, hajde da kažemo, 2-3 nedelje koja je otprilike uspešnost preživljavanja i to je to. A neki optimalni, hajde da kažem, rezultati što se tiče preživljavanja larvi su nekih 30%, ako preživi to je, može se reći, dobar rezultat. To je jedan impozantan podatak koji mogu reći sigurno većina ljudi ne zna, znači od larve do konzumnog šarana u, ajde da kažem, poluintenzivnom tovu kao što je kod nas i na većini naših velikih ribnjaka, oni su u principu svi na poluintenzivnoj proizvodnji, 3 godine je potrebno od larve do šarana, u intenzivnoj proizvodnji 2 godine, znači, ajde da kažemo, ta intenzivna proizvodnja skraćuje proizvodnju za godinu dana. I ovde priču završavamo. Krug će se ponovo zatvoriti kada se riba izlovi i ponovo završi na našem stolu.